I sad kažem, znači, i dosta ljudi meni u Hrvatskoj, pa i u Sloveniji ne vjeruje kao, kakav si ti to Bosanac, majke ti izgledaš, ono, nosiš neke naočale, neko odijelo, izgledaš ko neki Slovenac, ili, ne znam, peder, ili, znaš, kad me baš hoće uvrijediti, da kaže, izgledaš ko intelektualac. Pazi ti, bosanski. A teško biti intelektualac u Bosni, jebote. Kraj tako načitanog naroda, jebote. Pa kod nas intelektualac svaki onaj koji ne vrda usnama dok čita novine. Pa je, ali, ima jedan drugi detalj, a to je da je Bosna danas jedna jako kulturna zemlja. Ne znam koliko vas, ne znam, Bosanaca i Hercegovaca ili Slovenaca je odlazilo u Bosnu zadnjih 15-16 godina. Kultura. Razlog je jednostavan, mi smo imali rat. Pravi rat, ne onu Janšinu zajebanciju od 10 dana što smo imali. Ne. Pravi rat. I kad se potpisao Dayton, nama je došla sve jedna skraćenica iz svijeta. Došlo je EU, UE, NATO, UN, ENU, baba, žaba, svi su došli. I oni su nama donijeli i demokraciju i kulturu. Nema psovanja više kod nas. Majku opsovat. Ako baš moraš, pogledaš ga u oči i kažeš, navodim ti se ljubavi sa ženskim roditeljem, baš. Ili ne znam, ono, znaš, sjedite u kafani i neko ispadne glup, što je kod nas, jel, nacionalni sport. I prije bi mu ti rekao, znaš, ono kao, jebem te glupa da te jebem. Ne, sad se fino kaže, stavim ti do znanja. Ali znate šta, mi se ne zaustavljamo u tome. Nego, znaš, kako smo se otvorili prema svijetu, naročito prema zapadu, i mi učimo, mi gledamo u pravcu zapada i mi učimo sve, između ostalog i psovke. Šta je nama prvo na zapadu? Slovenija, brate. Znači, jebeš Hrvatskoj. Vi ste prvi. I nema više u Bosni psovanja, ono jeboti pas mater. Ne, fino se kaže, jeboti doktor psa. Kreće na televiziji, vidim, kreće muzički spot. Znaš, onako, i sad onako malo jače ritam, onako. I reku, jebote, šta je ovo? I sad pogledam i kreće spot, i u spotu ovako je pejzaž Zagreba, ili kako bi Hrvati rekli, krajobraz. I neka cesta koja nestaje u daljini i pojavi se dolje ona lajsna gdje piše ovo je moj grad i ispod stoka. Sam rekao, ja nisam čuo za dotičnog gospodina prije toga, rekao da vidim jebote šta je ovo. I sad ide on, znaš, i u jednom trenutku, evo ti u kadar utrčava stoka. 2 put ja jebote. Nema vrata, bolka glava, ljut! Nekoga je napizdio, ljut je jebeti život. I onako na onoj cesti i hoda prema kameri. Znaš, i sve je bliže čovječe. I kako je on onako ljut prema kameri, ja se mičem od televizora. Znaš, usro sam se jebot, znaš. Usralo se govno u meni od straha jebot. Znaš. I ja se onako, prilazi i ja se mičem, znaš. I u jednom trenutku krene stok. Nećeš mi dirat moj grad! Zagreb je moj grad! Ja ću braniti svoj grad! Ako diraš moj grad, ja ću pustit svoj glas! Glas! Stoka! Tele jebot! Mišo Kovač je hrvatska legenda, on je hrvatska institucija, on je direktor svemira jebote, on je pjevač koji ne zna pjevati. On je možda nekad znao pjevat, sad više ne zna. M je ostario, M ne mora brati. Jer njemu na koncertu publika otpjeva sve. On samo izađe ovako da. I prve 2 riječi. Samo ja,
I onda, samo malo prije refrena digne pogled da podsjeti ono. I onda da ga televizija pita, gospodine Mišo, kako je stanje na hrvatskoj estradi, viš njega na... Nema niko! Nema niko, samo ja! I ona je pesna, gospodine. I za kraj, ako se iko od vas zapitao zašto sam ja otišao iz Bosne. Zbog Bosanki. Ima vas večeras, mirišem vas. Sa svim ženama na svijetu se ti možeš dogovoriti sve. I ove stvari, i one stvari, Slovenke, Američanke, Ruskinje, Kineskinje, sve. Samo s Bosankom ti nisi načisto. Nikad. Dođeš onako u kafić, nasloniš se, ne znam, na šank, čekaš da neko naiđe u kadar i eto ti u jednom trenutku ona, pozdravite se, šta ima, šta ima. Krene neka konverzacija, konverzacija put penetracije. Šta ima, izlaziš ovo, ono, bla, 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 krene, znaš, ono, to popije se, Boga mi. Može popit majku i... Ti u jednom trenutku njoj kažeš hajmo malo prošetat. Ona kaže može. Jebi ga, brate, to je u Sloveniji gotova stvar. Ali nema veze, u Bosni si. I šetate se onako i nešto pričate u jednom trenutku, ti njoj onako ona ne kaže može, ali ne otima ruku, dakle može. I toj šetnji vi sasvim slučajno naiđete ispred tvoje zgrade i kažeš hoćemo li do mene? Ona kaže može. Oj, jebi ga, brate. To je gotovo i ono, pupinete se gore i ispred vrata se krene tamo. Znaš, ona i da hoće reći može, ne može, nego onako može. Uđete unutra. I ono, skineš sve s nje i sve i ona, znaš, dakle, može jebo, može! Baciš je onako na krevet u horizontalu i taman da se uneseš. Krene Bosanka. Joj, ne znam. Joj, nisam sigurna. Molim te, budi nježan, molim te, budi pažljiv. Ja sam se napala. Nemoj, molim te. Nisu iste, slušaj ovo. Joj, ne znam, molim te, budi nježan i pažljiv, ti si mi četvrti. Četvrti. Godinama sam ja razbijao glavu, zašto četvrti? Zašto jebeni četvrti? Znam da ne može slagat za prvi. Osim ako nisu u onim danima u mjesecu. Ako kažem drugi jebi, to je prestara fora, ne može proći. Zašto ne treći? Zašto četvrti? I onda sam shvatio, pa to je Dejtonska Bosna. 3 konstitutivna naroda. Bošnjaci, Srbi, Hrvati i četvrti.